Block level vigilance and monitoring committee meeting was held in Dokmoka. Workers staged protests demanding increase in wages at the office Bogajanti Estate. Good morning, viewers. Welcome to Karbinong Live English Prime Time with Julie Bapi. 3 development blocks under Harakhat Legislative Assembly held block level vigilance and monitoring committee meeting to discuss the ways to implement the works falling under the development blocks. The meeting was held at Dokmoka Longkam Teron Auditorium Hall, consisting of 3 blocks, namely Samilangso, Harakhat and Rongmangwei Development Block. The meeting was chaired by Harakhat MLA Dorsing Ronghang, along with him Dipu MLA Bidasing Ingling, EM Kangbura Kiling, EM Bilimon Khaklari, MSc Ajit Kumar Das, MSc Kache Rongpipi, CLCC Chairman Samuel Ronghang and several other BDO, staff of Development Block and members of the Block Level Vigilance and Monitoring Committee also graced the occasion. In the meeting, it was decided to give the utmost importance to implement the various development works assigned under the blocks by the government, and also to put emphasis on the purpose of the block level vigilance and monitoring committee to monitor the works of the block. A block a chairman da nili lamasi nili long thom ta pini hangpet lo hangpet si kedam tang la blok a hin pen je tum video tum gram so ko tum hemso ki kim pen dang lo to war ke bui mgn raga ke klem pen som surya kam ke klem lam the puthak bang so isi pen kelang tarlip ke jok che ke le do an ta me ke than ka peripon bang so asai deng pon lo. Sam Singh Engti report from Dokmoka, Karbinong Live. A section of workers staged a protest demanding immediate hike in daily wages at the Bogajanti Estate under Nilip MSc constituency. Rising food costs and wages that are not keeping pace. Inflation is plundering into people's life, sparking protests and strikes. Not everyone is together in this. The rich barely knows the deep impact of inflation, whereas it is extremely difficult for daily wage earner to keep up with 3 meals of food a day. More than 400 workers, including men and women, works at Bogajanti Estate. They work from 9 a.m. to 4 p.m. at the mere rate of just Rs 205 per head. The workers demanded to increase the wage from Rs 205 to 351 and declared to continue with the protests until their demands are fulfilled. সরকারে কিন্তু পাইপটা লগাই পেলাই গ'ল ইয়াত কিন্তু আজিলৈকে তাৰ কোনো কাৰ্যকৰী নকৰিলে সেই পাইপখিনি ঘৰে ঘৰে লগাই পেলাই থৈ দিছে কি স্কিম আছিল এইটো এই জল জীৱন মিছনৰ কেইটা ঘৰ পাইছিলে এইটো জল জীৱন মিছন পানী ইয়াতে 150 ঘৰৰ পাইছে বৰ্তমান এতিয়া পাইছে নেকি বৰ্তমান এতিয়া এটুকু পানী পৰা নাই একটুকু পানী পৰা নাই বিলু কিন্তু সম্পূৰ্ণ পাছ হৈছে বুলি আমি জানি পাইছো কিন্তু আজিলৈকে পানী খোৱা আমাৰ ৰাজ্যক মানে পানী খোৱাব পৰা নাই কন্ট্ৰাক্টৰজনৰ নাম কি কন্ট্ৰাক্টৰ অমিত শাহ Agnes Banta, President of the Bogajanti, Topon Nayak, General Secretary, Rajesh Chetri, Bijoy Nayak, along with more than 200 workers submitted a petition to the tea manager, Asik Chakrabarti. In the tea state, there are 5 villages comprising of 150 houses. Even though the bill for JJM has been cleared, the JJM scheme contractor Amit Shah have only made the water pipes, and the water pipe have not reached the houses it was known. 205 টাকা হাজিরা এই 205 টাকা হাজিরা আমাৰ আজি ঘৰখন চলিবলৈ বহুত অসুবিধা হৈছে কাৰণ আমি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াব পৰা নাই যদিও পঢ়াইছো মেডিকেলকে পঢ়াই তাইফালে আমি উচ্চ শিক্ষা দিব পৰা নাই কাৰণ আমাৰ পইচাৰ অসুবিধা পইচা নহ'লে আমি আজি দুৰত দেখিছো বজাৰত বস্তু পানী জুই চাই দাম বস্তু কিনিবলৈ আমি যাওঁতে 1 লিটাৰ মিঠাতেলৰ দাম হৈছে 200 টকা 211 টকা হৈছে চাউলৰ কেজি দিনে দিনে বাঢ়ি আছে গতিকে এনেকৈ ধৰণৰ সমস্যা বজাৰ পাতি গ'লে মানে চব্জি কাপোৰ কানি সকলোৰে সমস্যা দেখি পাই আছোঁ তো সেইটো হিচাপতে আমি চলিব পৰা নাই গতিকে চৰকাৰক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ বাগিচাবিলাকৰ দৰমহা আমাৰ হাজিৰাটো 351 টকা যিটো চুক্তি কৰিছিলে সেই 351 টকা বঢ়াই দিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি নহয় আমি যদি এই দৰমহাটো আমাক বঢ়াই নিদিয়ে তেতিয়া আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্য আমি হয়তো ইয়াৰ পৰিস্থিতি ভয়াৱহ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আমি ল'বলৈ বাধ্য হ'ম তেতিয়া Sanjit Crow from Chokiohola and Samson Ingti from Koilamati for Karbinong Live.
Thank you for watching Carbino Live. Have a great day.